Persuni li jaħdmu fil-qasam tal-innovazzjoni kemm lokali kif ukoll internazzjonali inġabru f'pajjiżna għal Malta Innovation Summit. Summit li ddiskuta l-isfidi u l-futur tas-settur. Il-Malta Innovation Summit ittella mill-kumpanija Netrifer, kumpanija li fetħet f'pajjiżna fl-2005. Timothy Buttigieg, Chief Operating Officer ta' Netrifer, spjega kif il-kumpanija għandha mal-100 klient internazzjonali, kemm fil-qasam tat-teknoloġija, innovazzjoni u iGaming. Il-kumpanija Netrifer tipprovdi software lil kumpaniji tal-iGaming. Buttigieg kellu kliem pożittiv għal kif is-settur tal-gaming qed jikber f'pajjiżna u aktar kumpanniji qed jażlu minħabba l-qagħda ekonomika ta' pajjiżna jiftħu kumpanija tal-gaming f'Malta. The sector is growing. I mean, as it goes along, more and more companies are coming and opening the operational office in Malta for various reasons. First of all, we've got a very strong Maltese workforce that is very skilled, and also there is also the other benefits that obviously that Malta provides within itself, including the infrastructure, technology, and so forth. So going forward, the iGaming industry is going to continue to grow and base itself on our island. B'aktar xogħol fis-settur illum il-ġurnata l-kumpanija timpjega ma' 80 impjegat. Iżda sa 8 snin ilu kienu biss 15 l-impjegat jaħdmu fih dan il-kumpanija. Continued to enhance our workforce. Netrifer employs over 70% of our workforce is all Maltese. We try to attract the best Maltese talent to come with us. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri spjega kif fil-budget li ġie ppreżentat għas-sena d-dieħla il-Gvern kompla jħabbar aktar miżuri u għajnuna għal dan is-settur. Settur li jgħin ħafna lill-ekonomija Maltija u joħloq ħafna impjiegi ġodda u ħeġġeġ lil dawk il-kumpanji u individwi sabiex iresqu l-idejat innovattivi tagħhom il-qudiem.